Ya, oke, sekarang pakaian-pakaian Ricard dimasukkan ke dalam peti. Oh, semua pakaian-pakaian kesayangannya. Kecuali yang warna hitam. Iya. Tidak boleh dimasukkan pakaian yang warna hitam. Oh, woi. Kira-kira nasa sepan deh. Iya, bermerek. Iya, kardinal taruh ya. Andalannya dari dulu. Jaketnya aja kardinalnya. Banyak kah bajunya? Oh, Dilapikan dito sa alin, ang samping yun. namun ya lebih kupin naman pertama ya menikmati pameran ini. Ente. Nanti pilih kalau di Olmo. Asli satu ya. Jadi waktu dia pakai di sakit. Iya tuh yang satu nala Kita ikanali sambut atau susi puto. Bisa siya dan Ada dia. kain panjang raka kiri. Kain panjang. Oh ya, tidak kelihatan nampaan. Kain panjang. Akrab itu daripada kau dipanggil nenek nak. Batu apa? Panggil nenek nak. Oh, nah, teh. Makamban ninte eh. Pakai ruruk-ruruk ke sini. Nanti kalau anu di dalam lagi baru anu tambah. Oke, Muhammad Untung turut berduka cita. Salam kenal dari Oki, Sumatera Selatan. Oke, baik, terima kasih saudara dari Kabupaten Oki. Saudara Muhammad Untung, terima kasih. Naik kepala apa kayak itu? Direktur PT Gas Negara. Kita pada lihat foto Raja Uni. Jakaran ni apa tu? Apa tu? Tabe ku malay mi dekat Para magantari, jadi sundai mo lolo. Dimulai baik na ito. Patang tiran. Ano sa paling ko praktika. Wala ada tempat tidur. Ya.
Kita sulangi saya nih kan. Ada. Apa sih? Oh, kita sih. Jadi jenazah meninggal 4 hari yang lalu. Pak Richard kayak Richard. Saya nonton terus. Ini meninggal karena tetanus kayaknya. Sampai ada loh. Kuramo di Popenggaronto lan kami nomban unan nung kadan na puang matua nina kumua belan na Pak Ranunan na Yusuf tula tama tuinan mangkamo na allu basse puang matua la ko kalena na dio na katuan na ondo mapira kamatian na batang rabuk na nakuapin na menta madu katuinan niya to para nonan na te papaanay chat to na tuo bay na ano pa rin kailan pinan na kumuha kaya ko kadatuan do kaya ito kadatuan suruga para nonan na pamaray chat anak-anak pagdadalian na siya binto kay Sublanasan. Diyo na kasalamaran na sundin mo na pasan po Yesu daw kayo piyata. Yan mo na makada do kayo piyata na kuwa sundin mo. Na baya mo puang matua po Yesu kung hindi kamatian na. Pakususin mo to bilang na tatayang patwaktu mawanak sa wanasan di kapalayan pasangat ko kapalabu kula takwadu ka kumuha tanda mali ka tanda taboro kami dito kaladam yang to lan surat Lapot ay Ibrani pasal sa promisa tudio na kapatunganan la apa-apa pili ko gaw di ko Popenggaronto dio kapatunganan jadi kamu to tentang 10 tahun na manito to Israel malay ba ito batang rapo ko na Yusuf belan na kapatunganan dari ia makukuha di pamanas sa mula pilayoy sikap iman kita juga belajar untuk menerima bahwa koyo nalambi mo sanda suka tua pampokadai kaya kita toraya di kuwa di sabu to makula tak siapa na dilambi tuan berarti aku kuwa tamala di puasi pekka tu dio na kapatunganan na yaitu ada batu bajusan yang moto may pamita masambayan. Ni pamatoto mo kan puan ulendui kami namban papakatana na lana papayan teme tomarapu tu tanda mali tanda kaboro apa taira na Menggaronto dio kabiasan tu kisituran turanan ni juminene to doloki palakibat tuanan nidu kalan kapatonganan ki kumua mintu nate kinidu kam pamanas sa itu pengakuan kasaraniangki tu nenne kisabu lan kami nomban lan sang dempa tu kamalimbangunan nakatuan
sa ilakon. Kaya napasakka sa diay, te tumarapu tu inal la dining popilayoy, te batang rabu po na laki sabu sa ngararaan na Papa Richard, batu Teophilus Kabak. Delan na tang silambiram patun na tinay leto barraan na di pasikita ng patemi pengkarangan an nadikuan na di tangaran to na di pa dokoy masona sa ito alo katungkulan yang mo tombe mamasi susuga dendo pa naminto na te mero di pentiro matami na posule mata na du kay penan na timay tomarapu gondo mo pira kala ko mama Richard so anak na siya tomatua pa tomalin na le to barra tanda kay di tanda kanan ambe mama si suruga lami pamatoto kan ni puang anna angkaran ni napanatay ti tomarapu ranungki kumua mintu natin nakalo pinamni na si balabuntu dio may batang di kaleki tu mintu bala sanda kadakina si balabuntu dio may kaleki tu mintu sa ti batang kali na moira ka na melayo pa daw te banua ya te puang te batang rabu apalami pamatana te mama na Richard Solanak na tingayo itu katuan kello na po moira ka na malingkalan susan na padi pinang tendu ka mo to siya tumutong kinayolan siya mintu te may to silir to barra an nabatta penan tontong tingayong karang itu pengkarangan tumangka mo mi pa kamasyan nila ko bata mo dito ya mo tom di mama si suruga penggaronto lan kapatonganan paranuan tu diona kamalimbangunan dio mi Allah tomate siya katuan sa ilakona kipogaw mintu nate na pumalabi sa ngami dino pa puang na pamatanay pinana si balin na po anak na to mendadian na le to barraan sa sementura putal lang kimasambayang asang na pong kipong Yesu iya matupuang mangka usundun ni Dio na kasalamaran ki ulendui kalena to mendadi pemala sundun tayat tangan na amin. Ya, silakan. Angkat tangan. Iya. Penting bang mi jora kan pero kinani tu sa numero si tadoyo. Nambay lagi yang kerang itu babu ujung deh. Dan dia mau teh kan Teh ya teh. Teh. habis teh. Baik alas. Alas tu. Iya. Yang kayak teh. Kan dia mau teh. Iya kan betul. Iya bang betul. Oh, tadi kan nama tuh, tadi nabasa, saya pun nabasa. Tak deh ya. Mari kok, Pak. Iya, itu. Jadi oli pertama turun nah. Biar miti saja. Biar mi teh koli pada daw. Tadi Pero ni kulit ka sa ina. Teh kola limpo. Mama. Ya mana jong kulit monce. Suruh. Ta anu korong ya. Apa nak? Tak lagi ya. Pak tumbir ni jolo na di pakaruru daw. Pak tumbir ni. Pakai lo na liwa. Di Pak tumbir. Iya. Sipi. Bagaimana juga? Tidak aja. Tama. Tadi sip 55. iya. Pak tumbir kalau Pak tumbir ni. Anu. Nah, saya petir bukan karpet. Lipat ya. Angkat dari teh. Pas dia pangan sisi dia. Pendek di pisau dia. Yang angkat tu dah. Angkat tu sana lu jolok. Iya. Atas. Angkat tu di mana saja? Ya sih kamu. Kek 5 mau pori cak. Iya. Okey.
Tak kena sumpu banget dia. Tak. Yang rambut teh. Bagus. Ini taringan gua sama nih. Pak Buni rokok to Baju saja ini. Kita ni tu dah tu jas na melon masuk di kuliah ni tak jas na. Di dapat jo. Baik dia ya, itu ya selimut teh supaya jangan terlalu sempit toh. Wah, tak mina sempit to sa di pembuan wan ni rokok to. Babi merah malah tak salah. Iya. Tanah gua. Ya tu selalu apa baju milio. Ya kata sisi rokok. Pana we nanti we jasnya. Pakaruro dito sa Meron ulit tu pana. Yo lah, yo tahu dia nali po dia lah ada Sepatunya lagi. Magarata. kulit lagi to ano na. Oh, mungkin na kan. Uli ko na Na napajan. Oh, napajan tu sih. Ya. Unik sangat. Iya, napajan. Kulit kita mah. Ini tidak jelek. Apa itu? Babu nih. Iya makanya itu saya bilang dia harus keluar sudah. Patas. Kulit banget yo. Kolik kirok kok. Kamu merata limpak kada idawan na siagio tasu. Bantal lah melon. maksudnya. Ya itu babu na. Babu nak kan papaya nih. Iya, tu dah iya. Iya. Jelek. Yang angka bang, yang angka bolong. Kita angkat lagi baru di. Angkat babu nih. Iya. Hati Tabe ya. Ya Gimana? tabe kita. Jadi pasising yung hindi. Iya. Ini jangan apa kelihatan. Kelihatan ya. Iya. Nanti kan ada juga baju Taruh di atau bawah. kain ditaruh di atas. Lipat Angkat itu jadi kasih ya. mamon dari. Iya, kasih begitu. Kita mau angkat lagi, kasih turun lagi, kasih anak. Iya. Melo. Melo. Ang DPE do duka daw apa pi. Kita meru dek lagi. Pusang eh. Ya udah sini papaya melon. Biar juga yang penting di dalam sudah bagus. Iya. Ya sudah. Nanti rumah itu kalau dia sudah melom. Lupi temu Kan di bawah babu rokok tu sebab anu. Nata ada lagi tu tu. Kan di bawah sama Kan di rokok tu. lupi temi pajong ite. Iya, pajong Ah, maksudku lupi tu. Iya. Lupi anu bang. Lupi pang lupi. Pas si Bami aja tu. Iya kan dia omong. Biar bagus. Ken anu lupi di lupi. Lipat bagus. Mau pajong ite. Intel dengan intel. Sanang tantat apa lain kata may bajun. Iya. Baru sini hijau tu. Apa jangan sama Ami itu sepana. Nah, Ya. di sini juga itu. Yang di sini. Nanti lah. Ada foto baju ndok itu sepadan pantai. Kita jual sana. Bari na ito ari pintu ito sampon ito renda-ren. Ari na jadi pintu. Baik mai. Ye li sampon ni. Iya. Ya, ini. Yan na ito tutulun na. Hindi sampon ni Lindo na. O tayo pa nagsembulong na na kaya. Ah, nata yan na batu-batu. Sangat tok-tok. Dia tahu ya. Una, Baik seorang mau komun dari Parolo, mau dari Kopak Tengah-Tengah. Dia lain dah ni Satu bawang lah tu. Iya. Ah maksud Kopak Tengah ni kayak orang jangan. Anak, keluar anak. bolos. Ya, sudah lihat orang. Kami apa?
Oh tak, ini bang macam tuturan ni. Dia betul-betul lemas hidup para ini. Apa ni palonggar? Jadi apa di dalam sang melet. Samping di pas samping mami tu. Di pas samping bang Amida. Nah lagi lai kata non, dia lai kata spray bed daripada dada. Kandalan apa pasang kain teh. Iya. Kan daripada dada si batu bang apa? Masalilian ang patu. Kaya pa na masero lang. Bisa dipaham tak samping na tuan. Apa naman eh? Kalau kami minta samping na. Di pasisar ya. Iya lah. Ya mo tete patiru jor patas. Iya, palele lah. Oh, nana dekorasi. Salah. Ada kami may spring bed to. Ang kay kami may to spring bed to. Ang kain nila may tu spring bed na di patolotan. Bukanlah. Ang kay kami may. Alay bang kami may. Alay nai. Dua begitu ya. Ya to alon anak to. Oi. Kan di mana itu? Panemban. Parik kok ba? Pas banget itu peti. Baik. Sorore kita minta papatangan ni. Iya. Nah, yang Kak Bang solo teh. Siang Kak Bang. Tadi pas yang Kak Bang teh salin nah. Ampa yung Iya. Gimana yang oh iya ya namanya kan iya teh lirik pasurut bangol kok teh liber-liber kita Bonite. Oh bisa baik teh bang kita dari kirek ke doloi teh bang ya ke jadi ke doloi lirik kalau main tu Alay di meja itu ya. tak dia tutui Alay itu. Itu meja itu raya. baik teh serelan direk kita meja nali papatangan di Papatangan ba di bete. ya deh lagi ya bang jadi lain teh meja Nalahan di ke meja. udah situ anu Alay itu meja. Sampai di sini. Paling indi teh. Patangan. Oh. Oke, sari apa komen? 1, 2, 3. Kamera mo. Nama dua dari Pajo di yang te sana ini. Ya te Alaimi. Alaimi. Oh, video Balik ko pula kung kaya karanyang na. Satu, dua, tiga, tarik. Tarik. Tarik madoy. Dapat. Ya, ya lagi. Oke. Pindin. Dah. Tengok tangan nampak. Oke. Di kolibang saya tu ampak tanah. Marapak rokok. So Terus. Satu-satunya lebih sebas pun. Rampok ko. Nena apa? Itu tawang pit anaknya ini cewek. Oh iya. Ini anaknya. Itu anu tu tentang kalau mereka rampok. Ya tu lah kata kayak kuku kaki. Kayaknya Begitu ya. Mana Dewi kak?
Ini apa kan? Iya. Foto-foto bukulan dulu keng. Mantap nih. Pa. Yang kira kayak ini main sipit pa aku kuah bilo nak kau pun ricai. Pakai teli mam. Oh iya. Ana murang isyan atau kumak kana be. Sangat. Ini aku tuh dalam foto-foto dulu tahu. Ya. Ompet. Di sana kia. Putih main ompit ni. Oresti, tama ko mire man. Alay mit ano na kapaso. Mandi alay mi ah. Mana Richard? Ako rin na nato. Tambay Richard. Alay mi. Panggil Richard. Richard. Ay, kita bilutan sa tura minawa kay mi sisingin. Terus sebenarnya lah masih kali ditaruh, makanya kadang-kadang itu bilang Dito kami sulit. Tadi pala itu. Sising lo na. Usa kita Sising tu lo. Hindi kami dinasan ko. Papa niya. Tambay nasan medyo may dapat may tambay Richard. Papa. Mana nih Elia kasi? Mama Richard. Hindi man tambay. Papa ulit Mama Richard. Kay Papa itu. Langsung di kesentara kan Papa. Papa di tengah. Pakai tangan apa? Jatuh usin na Papa. Beri Mama Richard. Ano ari? Sini mana? Pintu nenek dia. Elia mana? Pintu nenek. Sini Richard. Sini. Sama Bapak dengan dia. Mana Ici? Sama Richard. Mama. Teko jalan. Solan. Rapat ke sana lagi. Yang terang apa? Satu, dua. Bagus. Meron itu Papa. Iya tak Ya, oke. Anaknya dengan Richard. Oleh penuh deh. Anak dengan Richard. Man kumai Papa. Itu Ya. kasih ke nomor. Tiga orang. Tiga orang. Oh, iya. Mama tangan. Kuno be. Nek dia. Iya. Anak dengan Richard. Nah. Satu, dua. Televisan ya. Satu, dua. Ya, oke. Kakek sendiri. Kakek sendiri. Papa. Mau kita kalian sih. Sekarang Ya nanti bapak sendiri. Oke. Bapak sendiri. Oke. Terbaik mau ambil. Terang. Satu, dua. Ya.
Oke, ya. Ya saudara dulu. Saudara semua. Ini aja di tengah. Oke, di tengah sama Iya. Bapak. Di tengah Bapak. Di tengah Di Bapak. tengah apa? Ya, di sini rumahnya Wika. Iya. Ya. Mana semua? Mana belum datang? Oke, 1, 2, 3. Oke ya. Anu Resti, Resti. Mbak Wika. Resti, Papa Wika. Resti. Tante Resti. Nanti aku sebelah. Satu, dua, Oke, 1, 2, 3 lagi 1, 2. Oke. mana dorong Oga? Oga. Nepelin. Nepelin. Nenek Lia. Nelia. Ah, Nenek Lia. Nepelin. Maleo ni kiri cara. Nenek Lia, Nenek Lia. Nelia. Mama Iren masuk, Mama Iren. Kalau kotoran habis selabar. Suara koricet. Pagkara sila melalui nata ada mau penanak na makarwen. Iya. Nah, ini. Ya tadi. Saya tunduk. Hindi ko na jauh kasalain dong, nenek mo. Kau sulit mo? Eh? Oh, gaintolan na. Buka bangko. Oh iya, selamat ya, hati-hati. Kasih 2, soal nenek. 1, 2, 3, 1, 2. Mana nenek? Tiro baik ke nenek? Tiro lako ko. Oh, nanti 1, 2, 3. Oke. Ya keluarga semua masuk sebentar. Oke. Saya masuk lagi. Iya. Ya, masuk semua mi keluarga nah. Semua anu baru. Oh iya. Iya, masuk semua keluarga. Woi, semuanya. Entah. Mama Woi. Wika. Woi, Masih lanjut Mama Wika. Bapak. Mama. Ya bangko. Masuk semua. Masih semua. Mana? Sini. Masuk semua tira. Iya. Woi, masuk semua. Resi. Betul. Masuk semua di sana ya. Anu pengalen. Aku mau sendiri lah. Tinggal tak. Tidak apa baru. Wah. Lah semua mi nih. Iya, masuk semua. Oke, Semua ya. tira. Masuk semua pira lek. 1, 2, 3 lagi. Siapa? Tahan dulu ya. Nani itu. Wow. Nani. 1, 2. Oke, Jangan tahu sih mantap. pokok. Lalak tilok na to siya. Nah, kau boleh. Mama jadi sipo siya. Iya lah saya nabur. Ya, oke, demikianlah Iya. keluarga yang mantau dari jauh. Terima kasih. Oke, sampai jumpa. Salam semua keluarga yang tidak sempat hadir. Oh, jadi dulu, Bos. Ada presto. Taris pitawa. Oh, satu pi. Iya. Kawan na. Tapu roll palu ada tapu ya roll deh. Serai tapu ada roll teh, roll terakhir 1, 2. Anak-anak. Ya, lagi. Oh, oke ya. Man itu. Iya, oke. Makan Terima dengan kasih. Bapak Elo. Papa El Udah makan semangat. dengan dorong baru. Selamat malam. Selamat malam sampai jumpa Desember. Iya, Ya, sampai terima kasih ya. Selamat nonton Kan anak-anakku, Sangala adik-adikku. TV, terima kasih.
Victor, terima kasih nah. Sampai jumpa di lain episode. Terima kasih anak-anakku, adik-adikku yang masih di sana, Bung Wika, Brindian, Wika, Dita, Bertus, Gidel, Yolan, salamnya. Demi Septi, Babai Pung Yolan. Gidel, salamnya kakek dengan Om Pilu sudah masuk di tempatnya nak. Nah, kamu sabar ya. Kamu berdoa, jangan khawatir, kamu kuat. Oh iya. Hah? Jangan kau menangis nak. Mana bang? Pergi makan. Terima kasih. Iya.